Karbi Anglong akoila arondri pen Karbi Anglong pen angtan ki jor chonghu truck pachijeng towar aduk pajang plungan pin Karbi Anglong forest atum amek thingno sai chonghu klemta thekdun longle chekrong det Karbi Anglong inglong arlok clear sing lapen langroi langjeng kilang misen pusi Karbi Anglong pen angtan an nongmi chethanglo bonda inoda bang phi atum tangka ki hungajok koila chonghu si lahai inglong alok paru etlo is Karbi Anglong along aronri pen koila ki phur pachimit mi pin pulote langmili forest bit angkang along ajonya lo aronri pen koila ki phur si Karbi Anglong pen angtan anti jordam truck ke pachijeng towar anta adu pajang plung anpin lapen lahai koila aronri pen kiroi jo pedap along kilang dun chariji aphan inut ramteron tu birta longdo lahaya koila jo pedap truck pachijeng deta Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department atu amek tawi anukang thong nason chikrong det piop lapen Karbi Anglong MP MLA CM EM MAC lapen Karbi Anglong arlo pharo sose hamphang asongdo tangte piopot si Karbi Anglong akhiadat ki jor chonghu long ke langdun dingla mate Karbi Anglong MP MLA CM atumaphan mate ramteron tong jakong kithemunak tong chupudun hayabang abiderlom lapuson koila kipur ke langbuku nata ilong langbuku hawar anat inglong pilang mesen killer seng sang anglong anta koila kipur si paru lapuson koila kipur pen inglong paru pen ajok Dimahasau district umrangso Kailamati kilo kithom alongta kisung chetong konang kok Karbi Anglong akhiadat kachujor chonghu atum aphan brat atum inside dum de pulote Karbi Anglong arat atum akhiadat kivir de ji aphan apor nang u ile lasolong Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department atum ta amek chingpudun si lahai inglong arlok kirait komji aphan ki akinang sotlo athe inglong arlok thengpi thengprang kirai komdun ji aphan achiklo jonwang abai nongta pibonglo News Report, Karbi Anglong Live.